na at that age no na mpacho mo student mattress we o nti ay kusum muni atiti ewo la posada echi wo we ya foam na wo ni kusum mo titi o mo foam no ma pe sa time no ma 10 cd ne 5 cd ni susu antini ni hwe nti ma me school takwade am call school no takwade no call form 1 na me ti said ye me call ni ye tumi fu ogwama no ye tumi fu fefefe no sa na me tie me ju form 2 na mkunya school father na ye fen shizo na ma no onko school father the friends shizo ene kwase adin shizo na no ade adia ma nikini my dance na wo yo school father nti mpacho minya case say anka me fem ma me mla na o mehwe machi kwan o because o mun sheda nimi say me ku school bi na me fam hu hihye o mun yema bi mu nti no mu hu me nti minya case sa na me fem ma me so bona mane nti na ma me no so beba nti esa mo pam me say e ho no so mo pam no akofi no akofrem aba nti me kono ka chem say o ma me nko fita kwa de agona o ma me nko nti mmehye ne nchen no so no aha dan o ufi sekendi wa ade mra ti no aha dan o na m kwehye ne nchen no o pie no chem say won hu se minim style bia ye minim bibia ye ba o peso chem ade na m say ade ben sa na o say ono no school mo apa from wi a ono bibia bi ni se meti na chi na me na akode a obemama aduane adi mma me kwa so amakwa ono abeje mo ni hostel na me na dawo ena ma day 1 omode me koye ma numbi day 2 na me koye na ene de ma kwashibi nti na ni shi wi na tufunta ana taba buka bachani na minim nom omo se me no ma no mapuogu nti anom ne sa tom ka chem se me no ma me bi fin me pa chow unfa into so mame why camp yard Ransford kan wa be na one sakakra me eja Rastafari Ransford kan wo be camp yard mame e wo yi culture Joseph Hill boy kan to aso e no tu twia first day no on say win ya wataba your passenger ye wo tufunta ene ye wo buka ene ye wo adre ni de wo no ma wo jipi na wo jipi wo yo ho sa adre no wo fra Ransford mami ya Grace fra Ransford mami yo enti dia ibina first day no mo de ma ba chubuka wanyade first time I so ma utaba and no be sad dedi wajimi no asema enya siri akura na wo siri tika wo be siri the whole day ade be china why okay ti o ma obuka no ba choma na ma o mu kire me style etwukwe mu na epuaba abontin ti fi one day first day am no me de ma mu kwa mu se we nipa na anamo first day am no me no o de mam wie no mu se we nipa na anamo me koso asa amana kaka bi da manim ese mani so na mi tan mi twan ena se na o maka se wi wonu wi a enye hu no mo boa wi hu munum wi no aduane am di ye no na enya aduane ketwa nti as time goes on na me school no 2023 na me school ye na me ba fie me beti se bibi di red ye wotu ba twani Ransford kan wo na one sana ba ko red hey mama fo amoti mo mako school sa school madani school father no say no eyesa ban yesre omomo e mo ni ko yen second cycle enkola bebre ba ko hia nkwanhia efri ho school mother school father one channel lesbianism no a channel occultism one channel occultism no a channel drugs chisel ni padesani man ko ready we no start here no day bia no in a day no
normal day na utumi etwa rose ni sen Mbacho ye dosun na ekuhia mu wo bush no school ni bush nti etimi twitwa ye je parcel ye utumi oje pa mo amutumi twa to so ye wo mo omunim twa to so ene omo so omo de omunim no mo nti ye je parcel no kakaka na ye twitwa ye be make sure say ye be no ni na before say ye be fie free bush mo mu kwa mu wo mo twa to so nti bu ko twitwa na chese mu fire ye hyenwa mu 247 for agita if you ask me o bana adwuma na wape frustration ho aduro so aka adwuma ho cause ni oba ba hu ni fie ha no echen bla come on some why Bacho we need yes yen shinwe ya impie mfiri eyinwura mu it is a moko ho no ma no part time be na mutumi epie firi ho etim firi obe 4 5 na makotena wira mu ho num wi nko a na moko amu de aduane ko Bacho ya yetimi yenom na eja bure so kakra etimi suma nipa baako di oso mu no ene yesoma no no na kototo bibia ba nti se esiwo ebiem de gu o obanum wie ewo wa ho mo start say wo no now age no say Bacho na mo 17 years 17 Bacho ani na ya wo 17 years Bacho ani say so 21 Bacho ani even so one no medrus Bacho me almost be 5 years to 4 years Bacho ani yo twaso Bacho if we sada na mo di wi ni kama no campus ko na mpese mesi obiem nti adenti like ma me hu ana me hu ye wahin me hu ye mahin manum wi en de na ye me no hu nipa na ne hu ye mahin mpese me kasa obia ho ene sana wo bodam na e bo dam ana ma sana na me hu ne fa okay enti emla graduation two free wi ni mu no na ko he na am ko red Bacho eno so na kire Bacho ene de me ko galamse na me ko red na no ko e na omo ye adwuma o galamse na se Bacho ani eno na isi e koso so we say 12 years boy to no tunkwa na chese no bi no wano wi hu akoda 21 they say wo the red ne so woko global so galamse Bacho me ko bu food na school wa wi Bacho ani ma wi utumi ko wi now ye de course we business now ye ade Bacho ani obi a wuni made Bacho ani wi asini business student ya wunu made ena ready asay wo etu ko bo food hono so ko di say Bacho on ko di 3 months wo ena ukosua ready Bacho ani first day now fa eno say na eye ma obia no obo ni mu na onye mahin ese meti so kasa na ese me fa de mfa mo ena bona mtimu no mu se me nko ana me yoga ese wias na me dama ese bona mtimu no mani agye me ho a first day am no me ye no ready no Bacho ani wonu ma no wani agye ho a ese oya ade a hu ncheki so obi hwe ana so obi yosi ena ma asa pema ade yi akono ba
Mbachani. feelings. Ema feelings. Open ma. Na mumu jira wa na mutonko na uni oba kra bede na nakoda. Ma star because of star ni anu mintina ejina wani tonko no. Wono mba kwa wuntimi nada. Wani su na be hye. Wani su be hatu. Na dia na dia ntina ma mutonko no. Eno no ye wo mu ahodo. You kiss. Ye wo 250 wo. Ene ye wo 225. Ni na ye wo Togo made wo. Ene ye wo Ghana so a ye bi wo. Aye wo adum. My lady. Na dia o ma no dia awie no. Enya so ketwa. Ye ready ni bi Ghana ha. Yeah. Okay say omo no nye eduro no ne botae na omu yusu. Eye duro ne se saya de bi. Nokre. Enu omo a bayiye Ghana fo mabunu. Ya fi chiri mu ehunu ade kula. Ehemu. Eti e wo Togo made. Ne wo Ghana ne wo de ehe. Eno anu. Ti dia na no odin. Togo de na no Togo anu de. be de so de aso ma grenye. Iti Togo ni ye wo fire. Ene ye wo royal. Royal ni so itimi frɛ ne apple. Ene ye wo 120. Ene ye wo 50. Ene ye wo Brazil ni ye yellow and green. Ni nyina ye say aduro ni bia. Aduro ni bia by 50 ne sa 120 ne sa Brazil no ye tupaye. Itu te sɛ de shikulu a etutugu yekum. Ututugu anum. Ade no. Ututugu anum wi a de obeteki no. Ututugu anum wi a no afa 5. Emodi. No afa energy drink bi a ope. Sa. No abagusu. Eno ano no. Bachani. Na fe we charge. Bachani. Ba energy drink bu a enya na esem body. Eno de ene ne fa pepepe. De nka be body na mka se jai no. Ene ne fa pepepe. Eno na omonum a na omo da no. Omonum drink ne kan wa na omo da no. Eno na linki. Ene sa no. Ene linki. Ene ne linki. Anti boys ne penonom pa o takuta pa. Ena ma red no so no wi a feedback na aye no se fever. Eno so aye no se dambo. Wanu ma wie no. Aye no a chi na se fever no aye no se dambo. Asa wo bodam. Nti utimi bodam. Ma me no tia enu tia me no kase ma wororo mo am ya gimato aye yo so government hospital. Red Korea. Inu ja no mo e. Ma mantima no ma mintimintina mo beti tim ti se de wi take ya chi obi a o se onya wi no me ya ontimintina no ise dia na mo tete me obo se ade kwa ne da o se me mfa nkoton a na mafa na makoton na mde akoto bia no menu wi na ma ye okay mani betima agem ho sa na me da sa eniema bagana wo eti sese no ede na ede ama ma ama mnyema bebre ase yesem kopa adwuma kra ye mfame ka wo ya ba mu wa kama wo ho den na ede na free guarantee na se mampa cho na wo ne babu awu ni dosun too much na dem omunum wi a load ni bu a omunhu nti bo se na tena buo abebo ma afla ene se nipa bebre wu okra ye hu ye beble omabusuafo nim beble na omunim ebu okwa ebo no ye jato wo ye nyem adwuma ntas be enfan say 3 months going there ebedu na ye de pipe betutum na ese wadiki na ese ye twua fa board no so na ye de wa yi sika ni asa to aso wo sa bon ni ma ha ene ye ikisi o Sompa Nkomo iki ebie kisi o mukọ gala no pacho mafa red na ma ye twan ni ti amana ni bu abomo mu ye hu tetumi be kumu etim be kunye ba ye hu se amna na yipo na eba no bibi na eba ye nu wi a ye hu se wo kwa wo ye nipa na ogina wo no eti se be bukum sa gu om so sa na ebi wo ho amunyi wo ye nyi ye ma wo gu amna nim ye betima yi a ye di shooter be yi ba entimi a ne agyawa hye onti be 3 months de no wadike woni ayi na fa level ne tie no mu eti abasa omo ye ndai ye wo hye load no na wo bon ni mu no omo de de ye di shooter pipe no pumping machine no ko sinsuo ne gya ne a e di atum ne a spark na fa nsuo no ne de anu ne tie ni ma na se ne
mubetimu aiden akọ na the all twin gas na de tan no ebetimu afa board no so na ekọ ti e ba sa nipa na wo hyem no mu behu no ebu a etimu ni dompe se dompe na gugugugu na no ya wo hia ma na flanti ya na ma sa kwam na ni makoye adwuma ni amna ni ma na be sa ya sa adwuma no ebetu bomba fufo na de machine anu otum na ese omumkuta pipe na eye adwuma na oso twekọ eti afa na wo hwa na usuro na msuro na msi da bi ma mso nyo bi a yebeti sa asem na ma na sama ne pressure or patient yes me free wo na ma me free wo no am ba fi no na ba ni se wote he bacho me timba mpacho ani na wona na no adi adwuma bacho was say slow best was is opeke slow best na wo ma me so se hwe so hoye den bacho nso didwa oton boxes ne manta bi na papa ni timba driver na ne hoti ha ye den kokora na nka kwotena papa ka ho na ne nya adwuma ma sem do kozisia na ye koka mbapa no eno ano ne wa yaka on respect to bi mu bi minimum de ko o say obi anu ode ne baba adwuma mu a one ne nam ntimi de o ma menya na because of sa ne ma na masua ne nti ebi anada ko obeja masibush wo na mekọ ma eso ade potititru nti a ene masa to amoa ne se minya adwuma anka me focus no be kọ adwuma no wa chen sa drug abuse no ana sembe boa am so in spiritual way because metwa ne ma bi kasa wo maso awa do ayina ade na wo no fa jimi firo kono a ade na kasa do jimi so firo fa kwa so firo aduro na wo nom na eti wo nom ye no ade ensunsanso na abrabo na ma wo bo ma obi ade da wa me fa me ncheke kono sem ko a ma ne infecta no infecta happen to boys youth no eno ano se obi ade da wa ne afa na duro no ne boarding mpacho da bi red no okọ kumasi alaba 5 cds isi o matuma ko 7 cd baako ena oba ye ha mo a 10 cd ne ton no na 10 cds ne wo mu sei mpacho e baako pe kokọ 1 baako pe na oba mene baako pa na ubechem eno no depend how I usi no no ebi mu di to manu mare no di drink na kan ba mi di aya me bumu mi no nam di nsuo ba nsuo su timi ye ba nsuo na eche ansa na abobo drink na man charging them ene aduane bi a hye ti se koko ni sa pampa nsuo aduane na hye no ene timi man re ya te sa gidigidi sa no onum ya na ahyase why trying bi akabia ye di semanum bia anka me di blade betwa mu sisi a kyewa anka me ntehwe onum na wonam na agai bi na satan na nipa ani bie maaso echi mai baby ana me store bread bi nyame pagya no onya sika techima fo etem ye ho market day road bi refiga guide na wode emu ne ade e ko supply de bia be shabre wa yetwan enso ensa bia mo ne ho what the salve or fun what the sour na brain in the cool and nay any buy nso ne hu se emso no mu hu ne ntem na no mo nom sa ne ma ne basa wutuni edidi mampa cho aduane nya wo de nsuo nko a nsuo no ma ne nso e charge ne ba aduane bia ni we be wo de ne basa mutumi fo ba bacho ye fo ba ma etimi che utimi gina oba so be 3 hours hey e chantra fo me hu na mane so uko na wanka sa wo girlfriend niti bacho ye jai because of sa ne maninti into so on person nem believe onu wajai bacho an o si ne ma wo no no wo ka sa wo ne da wo be gina ne so 3 hours bacho an o mani di da chi ememu wa no be adwuma no na ye say no ne dasa na ba oba be no be da on say be gina ne so 3 hours so be wa to atwere be ana
Ma me dey be happen to me da. Hey. Ballon d'Or back. Abraham Power Fast. Ballon d'Or. Or have been told I saw baby Johnny. Or better 3 hours. You so as a mo muskanti. Or baby and better be a real man scan. One say or fan form no nyani bi. Inti so on the man scadia one say on the next time say o feeling kwa o besa ba nchen. Sika mukonya no ya wo de yeden. Ma no an ye de to ready na. Na chese mfaso bia ni so. Ma yes ade chini nya binom ya na won tete. Abamuwa sa school father na do tum se ono we. Se ono minim ba bi owo bi ba metin nka so wa agona ba minim se airport no she. Fijai secondary school wa school papa. Diako win. School father, school mothers. Espeni for mo fa mani hwe ho. Mo fa mani hwe ye sra mo ada. Na de akronos suku second cycle suku mu. Boni nyina hini dodo na amabuni firi ho. Nana ema untumi embastabate so. Ema ye bibia ade bi e fani pa ho a like what way to be siwadum no sa na ye o ba no na ye on tentem e na ye o se feli enkan se ma san kamanun bi anka metima gina asa asa mamo amaka se o mi so mi nko feli epu ba ku bi na beba mu ma mpese mi ja intinam de ato amwa se mbo ami wanum bia wo mfelu beti afi wo to ane ha metima tran kwa anko metima yi mu wa ada kwa sa akiro wa wo mfere me mfele wo mu se wo hwe m kwa bibia mfufu na ya mu ni pasai ena mse ma yehu nipa te se aboa me sa na mu nipa fa ena me nam kakra e bonda manim me nam kakra e bonda manim sa na mu no wo se bonda wanim bon kakra da manim ye wabodam ade keka ko dam mbi wa se ohun articulator se owura mu obepie chi okon mu wi ni nkora abiri ana ma se ade no se laptop yesi wona emu du be 50 kg a na se metima fa bi a be 3 kg a because of the amount of ninti metima tam ne e de akọ abla menti pen bia laptop pono de akọ me de beku ba bia de bia me koton menti bre bia sa de ne e fa na che se emama hode de adwuma na me titiriti intimi ngie ho titiriti a echin na fifetie abatai wono ma me kasa e di se bacho me ne kasa e embule manti de no nka njira wo se brase wona na mo no ba no kwa because of that nti ama ne fairly folk esi no ontimi no mo kwa engulu bi ade ho nso kwa akotimi jibi ho ma mkwa se wo no mutumbu nti ede am duwa ma ko pebi wo sana wo ba ko pebi ano ma mpa chani wonu wie so anensem eniema nso ai basa mam jina bonte wo me ho nti ama kumu ode mpese me ko na se kwa bi mu wafele ma mpom kutapa e pla kumu nyina wesi na sa no podi akaye ukri ni amaye ena me ho da so na ukra praye pra kumu pachani ye obronsamu nye wajana lafia kula na ahwo aba oto ukra praye awo ma me nkan da da tutu esa ohwo ahotum na wo pla na juwa si egu komu so ene sei bacho juwelaka chin dem ku wonya ni paketo a enoko kenoko de nka ade ne bible akola yabo wasu bachani Church of Pentecost bachani apostle nyame chemu nsori o na niam atoto ajeje mu ka Pentecost ni akola paade me ko Pentecost Sunday school na makotie nyame na sempa ena odi adi awie sei
Etienne okodia na pese e boa. Mampa cho mpese mo boa me. Oh spiritual na say We enye spiritual. Spiritual ni obi ana ye wo ene sese wo ka kire ho se me nye biem. ma ena adwuma. Se duane bi na udi na be hawo a utonya de abakodi. Se me hu se duane we de bia me di am ye funu ye me ya. Wo bedi. There be ma. Tia de na sa de ne hawo no. Utumi kan kire ho se me no. Now se kame. Eti se duane a wo pa udi a ye me yo ya no. What me si gina se me di ha me ti me ni dia. I don't know what me si gina se ready me no. Mampa cho me adwuma ye dia emma meeting because me Wo na tifie. adwuma na unya sika ba ko no. Mampa cho there be me tifie na sa na ma ne ba meeting. Because se unya sika na unya adwuma no so a eno so be kwa. Ma there be me focus be wa adwuma no so mo. Ma me obi a na me nte sa. Ade ba so boni be na ade adi no. Ma me se sa manfo alumi se bia ne copot to si wa. Ma tamagu botom ma ko wi. So obenya bi ato ready ni wi ni. Mpachani. Na koku de wa mobi. Mpachu there be me fa bi kama no kwada. Wo de odi ni wi. Mpachani. And red. Ena George. Hey! Enensa. Mpachu ensa de minim no. Wo de wi red. Ena George. Na George. Enema. Mpachani ba Na ma wa no. kwasha won sope. Mpachu ona mko na mbiku hu ahya wo nyina o galamse na. Ashawfo no se na o mabrabo no boko fight ye. Ma omo ne ye form ti se wo ye adwuma video bia ska wo ho a obeti ama no. Sa na ye form. Eno so bi okuru no so. Mpachani. Omo ba bi omo wo. Mpachani a omugu o ye ukondo anu akona okutwia 50 cedis. Na anu na da. Short time. Omo ba ye na ba open full time 2 million. Wo be use condom. Mpachu there be. Woro. Mpachani. I no wo ko no ne dem ana wo ba wo dem. Mpachu no dey depend so all the be call them nti na omo fe bibi 90 na short to say the all kana nti short no dey aya na e omo room wa No papa 50 cedi. Mpachani omo buy 50 cedis no twia na No atua. Full time dia. and the 2 million. Ghana for ene yesua de o. Red ya ba ye ka asagro no. Empanifo nsole maye ni o. Na nye sa o mine dachi ni future leaders. Ye ni dachi ba kokora. Cause dachi ena ewie sei. Me pa to munya na mfa second case ni e be page answer na first talk show ni. Ti yamwa o na jai. Mpachani pe adwuma. Psychiatric and ye do be ko psychiatric for ho. No man wakasa na ya cycle no wa wasi kina e say no ku be jai. Mampacho. Cause wunya ya ye pe adwuma ma 1000 times. Wunya ska ba ko. Me is a champion. So now because enedie onyankopon adie kwan ama yesua ade pa se awofo ana se yene ya ye ankonko ebe se nya akoda yi kan in fact we dey ra wo pa na nyem pesa ni kan se akoda yi nya kwan se wo ku suku a awofo ni bi mistake ya omo ye na se me teacher ni ade o me so mo ba na se teacher ni bi approach no enu kakra bia no de ne ba ashensa ese hweme ba so mame meanwhile so teacher ni no nim ni so ba ya odete school mu wono mo abrabo ya wo bo because sabe teacher ni te se ni pa bia wonam wiase abrabo bia wo wiase ya obi betumi abon teacher ni so betumi abobi che ni onyankopon ya na doma ya wo fa Yesu Kristo se ne kra en na je nkwa enu you go to place your child in the hand of the devil wo na ko shensa entu be wo se no start no kire akola no enema bi I say school mother and a school papa ne sa ne me wo say e bi na akoda okuku hia ye akoda ya nka wonimu ade e ba ne sai na nka bi asai na maame no eto ne ba na sarama na won ko sa akoda no asamba ye ne yeto ye sa frɛ no ena okonya school
father said sukuu de bɛn de bɛ ya ɔne no kɔ ne hostel wɔsare kyerɛ saa ne ma wo se sɛ wohwɛ nneɛma yɛ a akɔda yi ka awerɛho paa kyɛ sɛ nneɛma yɛ sɛ abrabɔ ankasa wonum a nneɛma yɛ woɔ abrabɔ ne yɛ a ɔbonsa bɛ introduce you to wokɔ wiadeɛ na wode sika no nso bu brabɔne wɔne nti ma woma mɛyɛ akwara papa ɛna wafa mu a na sɛbio na wieyɛ na ɔde to no me sɛ duro no ɔnum bio sɔfo maame ɛnso so no ɛnam sa afɛ ne mogya nti no wayɛ tan wo na yɛ sɛ wanum bi ɛna ne nipadua no kora nso no asesa me no yɛ adwe ɛsɛ yɛde ne kɔ rehabilitation ɛma wɔ mo kɔkɔhwɛ ne tete no na yɛde ne fa kwan bi so na saa ne ma ne firi no mu ansa na adwuma no yɛ a wɔpɛ no yɛ a wɔka no yɛapɛ bi ama no anyɛ saa deɛ a sɔfo maame ɛnyɛ adwuma ɛna saa mmerɛ wɔ sɛ nso yɛ wɔ mu no ɛsɛ ɔno afiri ne pɛm because nea wɔkeka no deɛ wɔkeka bi kora kɛkɛ wɔmfiri ne pɛm mu a sɛbisɛbi bɛyifoɔ bi anim a yɛ a wɔyɛ no ɛna bonsam bi anim a yɛ a wɔyɛ no na kɔnɔ bɔne no na ɛde no kɔ saa ɛnema wɔ sɛ ɛna school ɛno na meka no enti ama yɛ sɛbisɛbi nkɔla bebree akɔ school a sɛbi mfasoɔ biara ma wɔn mo so sɛ wɔ sɛ mfasoɔ biara ni ne so because ne maame no nyɛ sɛ bi a wɔto ba na twene ho akɔla ne ka no ɛkwan ya onam so a wogu ne maame anim ase wɔ sɛ wiɛ so woyi ho sɛbisɛbi wo bɛɛ ma da so ɛna wafa pɛ na wo pira kuro mu na me kɔ na ba no kuro a kyɛ sɛ mesua fɛre kuro ntumi ɛma wo ma me nkyɛn ɛne sɛ wɔkɔ na nanafoɔ no bi no so yɛ nkurɔfoɔ bi a sɛbi maame a nana ɔsesa rɔba yɛ a wɔtɔn ɛde ba de ne wonya aduane bɛ na obetumi ano de ma akɔda yɛ die ɛno nti na akora ne twɛ sɛ wɔsan kɔ yɛ nafosɛm ɛno nti no maamefoɔ no ɛmfa ne tibia na yɛ wo ba akɔmu sɛ wɔsɛ sɛ bia bibi saa no bɔbɔsoɔ na fa wo ba na kwan bi ɔde ne bɛfa so bia yɛ ɔbɛsakyera no Nyankopɔn deɛ woka positively sɛ awurade bɛyɛ awurade bɛsesa no a awurade ɔbɛsesa no ne ma wotuna sɛ sɛ wɔsɛ wɔn kɔ a waa na ɔde bɛba wo so daakye ɛno nti sɛ woyɛ ɔbaatan a ɛnto wo ba asaram woyɛ ɔbaatan a ɛmfa wo ba bɔne ntua ne ka ebisɛ akwara no nyɛ ɔne ne pɛ ɛyɛ afokubɔ na ɛde saa ne ma wɔsɛ mu nyinaa aba ɛno nti no ɛkwan a yɛayɛ nam so a yɛayɛ bɛboa wɔn ɛno na yɛmfa soɔ sɛbi anka wɔba sɛ kwan ɔpanimu bi di n'akyi kwan ka no wɔn nso deɛ yɛatono asaram wɔbɛyi wate sɛ sompa yɛ man kɔda nkurɔfoɔ sika ana nkurɔfoɔ kyɛ sika wɔn sɛ obɛnya sika ne bi obɛnya sika ne bi sɛ bi a yɛ a wɔba ai na adwa yɛ ɔde ba yɛ bi a ɔbɛpɛ sika so asɛ deɛ sankwa sɛbisɛbi nsamfuwe no yɛn nso sɔ so nso fam yɛbɛboa ne kɔ na ɔkan na noa so rehabilitation hɔ no ɛna ɔbɛkɔ Onyankopɔn na dom no ofiri mu a yɛpɛ adwuma ama no nea meka nso wɔn kana kɔma ntɔ ne yam wɔba sɛ no wɔn sanko n'akyi wahye Nyankopɔn ɛbɔ sɛ gyae a wonya mfa ne nan ensi fam awurade nso no ɔbɛbɔ no so fa me da ase yo nana brampa my lady asemo my lady adie we say akwala bɛsɛ ne nyinaa no my lady awaregya yɛ tim de nneɛma basa ba awaregya yɛ nya de papa kra sɛ bɛma na bɛgyae wɔ ba a ɔde ahisɛm to sɛ mehwɛ nkra no sɛ nkra nso kɔdi bɛma no hɔ a ɔba no sɛ menkɔhwɛ wɔ mu akyira kwae ti ne nana one ne te de ma le di be de nana na yetima control no enti no anso on mu so be ba be daw so o medaw se de ne betu no na ne wona mo sesa ne insu roba enti aworija ye pa de ma le di eduru ba bi ano den na yen ka bibi nkyere yesukufo no ma le di school mother school father ma le di me se edam bebrebe koso wiase ene nkwase asem nyina ahyase o secondary school sanye mafunu a enipa bi tim sese bi abobɔ adam edi samfo nyina secondary school na ya ase free sa wo kona maledi wan ko hia wo bia okɔ asɔre na wo Kristo sum ni amaledi nyame nyina wachi a wo befiri ona de nkwase asɛm kwa na ebe fie wa brɛ ka ase kosua book hwɛ kwase asɛm akra chi akosua ni school maledi ye wo bi honom a ya frɛ ne se wo menkɔ no wan ko die kyerɛ wo am ye tan no ma teacher fo nyina hu yi enti ye pe baabi de ne trama osua de no awie kɔ na ye ne de ɔkɔno na enya ne de na fa ne tima no kɛn maledi nko nya akyire die enti ye betu nkura ne fo maledi awerɛho sɛmpa wa asɛm a ye ka ne ya abranti abɛta kɛ ka ne se no maledi uduru kagye tia ho na wo hwɛ wa wo ho na wo hwɛ bo so men kromba wo ne wo nyina ye nipa no maledi na wo sia fem ɛyɛ awerɛho sɛm o na nipa pa ne widia ye se dua hwɛ ne nantini
ene na no po dina na tek just nyansa bi anim ni pa boso me nkroba na kodi mate ye se mate de nya certificate man lady ontimi ni mate ba mo to an de man lady driver ni bia no be fa krachi zo me di ni mate second sika ni nyina abesa me to aduane aba unhu ni biem o de adwane adua won nyina hokra kwadu omnika me hunu bebrebe omu num wi ne sa tramo yo madi mate wono tika ni mo hwe kobo no nan no ye pore se dem sa tramo no maja no mo ena mo de ko red ne so ba twa no na tramo no asa ai tramo do na no na ye ya mani din foforo ni classify na ya ne ombrofo samso wo ni mu pa classify my lady anu ode o so ti my lady ye be sire ye teacher force so se kodani bi ba school no mo wo subanfu ma munyi wo madi free school mo we wi na dia na aba yes nya hwe wo besesa enya hwe wo besesa no se nkura se abranti ogbo ni din se wono de koye ni school father se asem nyina si yi my lady so hwe na bia wo hu no yes chezo no o se wo hu no yes wi my lady wo busa ne de ye ne ha no da bia de na ye but menum ye ne ntoko me boy bi ye oka asem oka kwa ma ni ma asem oka ya mbufu ya mkotam ne de ne koba ekotali load no de ni sa wengi shena no de bom kwa ma anti alechin ya manisu titem ya me hu mani ma me de msa komwa mo wona ye miye mu se sema pira wo mo my lady na se ye ku kura won te hwe o my lady mesi wu gina kwam na ka ba won se ka na ba o ya hu swame ka ne ba se no ohia ka no disa swame de nche bi e be ko ya ko bi na mako hu no wone na mo na wabodu aba na ha nyina ye nkase wo ya ne Tony wo ya fan exams wo guso wo gina Mrs Friday wono ampa say ya wo da ho and wa bet sena swame ase oba bia omo hwe ni na ye malady na ni aye yellow say mimi ko hu no black ni pepa ko kwasi asem ko ano no so adi awe di akwa wie no o kan no adi watam no me bo bia me ye usei o di akoduro enti man lady ya no mo se sankrofo so bo mu di ekum mo mu da bia o mu ye nipa se kwasi asem se no di samfo kirew hwe se man lady obi di ade abo ne ha na wante bo so men kromba wante die betu ye nuanomfo ade adu be ko wuom na be sew be bodam die na wa huna die nko na sikwai se obesese afiri ho na maladi wanya no ma afa ne bebrebe se no maladi ni jaye no se betimi akoba se eye simple maladi nya simple sa ni jaye nya simple obi ti akire free telephone call e ka se no wonyai ojai o transe no anko no bi obetimi maladi oboa eye nhihye ukoba bia ye betu omufu se onyai ne ye be me na dura me na duane maladi no omo akra be me no de tete so afa be duru ba bi na afiri ni mogam ene wonam wonya bi numi o so obai wo so kwa asore o so ko bible ene wanka ko hin asore ene wo fa hin so funu so obetu ama anti no ko asore ni ofiri ho wo ba ye eti nyame so so sa ben no Pentecost ni akola ye da tetina woni mu eti ade a wo ye nya namfo se maladi anko duru ba bia oduru ti adamfo ei namfofo ye besere mu tu afutupa maladi ya no obi se kire madamfo na mtiro suban tesa maladi ya tesa eduru ba bia tesa wo mmom na betima se ho se ade a madamfo ye minya bi ye obi a na adwuru ha wodi ni duru ho ano wasom se bi na ya abrantie ya pam ni so o mrafie ni school father so maje no atira maladu be free takra be kumase no eye kwa nketo etimema ba bia atira na dia me yeni wo be ye bidia na ye nante wo be didi kwa wo be num so kwa wo be pema kwa anu wadi atum ze meye ene wa numa ma wa bo master ya wo bo bidi kura kire ye betum fo se mo nse na emwa mo me da CP man lady case number 2 ya mo kata client na ni mu manna oso ofere eje wa koto ayi no firi bae aboaso wan wo bo ne kwadri de abade abu salao ono so aboaso ka ono wa aboabo ka okay in court
me ya no ma me so kakra wa na de o kan mente ete say pacho me ne pacho ye shomani me o me kata wani why ti kata ma woni so kasa ya kata me nani ma me why me pacho eje wa oba mi show iso e o bible kuro and be focus ya snap kasa preko ni bodua o pede hi bible go sire peje peja bodin eyeme bodin eje wa kuto bikra bible bible ma wa no so sa sama mekan sa sama mekan mi ni tro no kretro do unya me boa me eje wa ma wa order asembe na odi abeda me pacho me ne bra bi na ye adwuma e fre na ebu salawo na mo ye di adwuma awachi ada ebu no ye wa achi pacho bankata chi pacho wonu wa achi ewe na bo abune de akwa stadium okay ode meka oya ose meka chonse anko meji misika ose ade acha me diska ne bema ade acha na se me ye aduane we na me de kwa stadium anko meji misika ose ade acha me diska ne bema aya ose sa no abogo ano sa edosu ka se meji so obi sa na oje otua oboso me na awotwe one day bi o ese o ma wo say 50 cedi and now why you demand for how long ko menya bosum yenu ba o ma me bi de o ho no on peso de be ma me o ma wo say day no ton wi a 50 no ama say 50 no ama me 50 or the 50 mam but na fe die biem na usika be biem na wono on fam ma me o starting there no the mam but e ko enim kakra na ojae adwuma no mo ye ne sen kire mi ye no awachi na na de requested you tambe na mo sorry ebu otimba 8 ebu also otimba 9 ebu otimba 10 na ye to na nimre aduan ne tambe na mo no ano it me start 11 how much area 11 the tambe na mo start ye prepare aduan no it's me area no be 5 ye de ko 5 anyumre 5 mo yesen ayeme kwana me no by omo omuton de omu ye miensa kwana ya bomu pacho me eni ochi abomu etoda baboa me ono so na dwuma a wafa nipa mo ye no mo ye waachi no mo kwa na watwa ma mo se bia mo ton ambenya sen ana anya me na mto ono neton bra na na beton na ade one nipa miensa ne kan no ho na da mo no ana dodo etoda edos etoda osaye pre-rise wo kwa no ho brai be me yai pacho na chese business a waye no tu sika se na ara akodi maame usika se na akodi no pacho 8.5 edi enti no so ntua because one fama me na odada me sa so obi diska obi saniska na da dia no kwa aye ntom sa de biwa yeto makwa ansa mo de bia bada etoda tie eno sa na de chiso am ye ndai mama me kokoro hu ne dia afra yawo boko ya kisio enya seketua abante so aduane roma esimusi zongo so abeti ambedi amuni ni ntem na nye sa esimusi abeti ambedi wa mama wo horo de ho awache na aka no mo horo ho sai mudi ku nsuom na me de swenia precious my lady na de amano ano wa mama de afra me de bens ne susu bia e ka one enchin ne guma na me de odai no dada no na me de afra eye etimi ye mlam as esai aya man no hey mama kasa sister what dia wuti ona wo je no oya bone ma sister dia wuti ona wo ye wanya me ye yiwani mu ate na fe de do pe bia wai e dia agro na woni edi ni sa no ebi wo ho ahwe on se ajewa ye nyina no abi ofie ya na ise dia aya man no ti e ba ni se no so ye ndai ya okoro ho ye de afra mo na ebe no wa ma mu ntu ba chode ma ajewa betra jo ho wai sister trans kan simedu abonti so dua enya seketua my lady
adua saa de na ye aye true kan no that's a brim why ye be free oba pa enko ntentem ye ni bre adishema mama mamu nyina ma ha mamu nyina ma kwaba edemupa Exodus group of companies eja wa chedi na wunyati Exodus group of companies yen kadia yankwan ye kasa ye de sesi ye bokasa ye de asetna pa aba Ghana eni wiase afa na nyina ene ne de dikan a mene wuhia na ese apomu den hu nkomo ena me ne oba bebo ede afa nupa abedwa so yi me pa cha me kan na ne eye Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules ye ni nom ni nupa abedwa so a ene midi ho adanse pa ede a kyerɛw na meka bi a won se meka se moringa dandelion enkomo yi de enkomo dada si enyina ye nim moringa yare dodo etimi sa ni enim dandelion yare dodo etimi sa de a na ndi empanyimfo si asempa ohwei eyetiawa moringa esa yare ebro 700 dandelion so de medofo ye kan ye ntumi enka enu nti ene me kwasoa na mato gidie mu se ye diabetes ena etete wo me pa cho hwehwe Exodus moringa capsules ene ne dandelion capsules no na unya bia wankasa obehunu se watia popa diabetes no wo de na dum pempenso oben wo de no etesen me pa cho ekura tuwana wo ya ho hwia enyeye wo je ho je a enye me pa cho ene anu aduro na abai Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules and American for ediama with the kesi so me pacho high blood pressure low blood pressure etete why enko what to one among one say what for there dro so de bia wan kwa asupiti ankwa ankwaji edra na eteda no de ya mutu uwu anesa me pacho American for Exodus moringa capsules and the dandelion capsules emfa emma so mutwetwe na nupai ehho adanse de bebre kwa wodofo bi atofom stroke nti ye metena ha ne ye ma me ha ye nim bekeka nsem kese emfa nkyerɛw sanse obi wo se o media madrei enubra makoma ku 30 debi moringa ne dandelion beye magic ni nyina ede amaw enti emfa ho ene emre dodo a wo yade no adie tutumrikai na hwehwe Exodus moringa capsules ene ne dandelion capsules na wonso so je won ho ebi unyini enu nti ama osisi ne echia wugina ho enyeye wutini mu a enyeye wa woni obi ka obi wo ho da osiminti minna me pa cho wo sa nipa no me kanfo Exodus moringa capsules ene ne dandelion capsules me di ama ene awie me pa cho hwedua ne pa abedwa so Exodus for you breakfast ma men kan fo mfa maw Exodus for you breakfast me kan fo me dia maw wo hwe package e kura bebusa ho nsem bebre wo se ya ma mi dia no wakwa akofa abai me pa cha me ma waduane a eda ho nsem dɔɔso me ma waduane pa eda ahoden esan wo mu eno ane Exodus for you breakfast hwehwe bi na wunya bi ebetimi aboa wo pa se wunya aduane pa yi bi na wodi nupa yi bi support na eno na wa wo yare no wa ya enko no wunya bi a etimi to ase de ma wa akwada bi amana di abosomi nsia hwehwe Exodus for you breakfast yi bi na fama no wo busa me sadie na wo aduane pa yi mu a na ne kwenkwen mu ya brown rice ai ena yaye ne muhu kama te se pala no ena ese ye de moringa ne dandelion ye de ginger kakra awo no ti wunya bi a bibia ti me ye kama metufo se konkoma aduane no nsusu ye nyan sanse emfa moa bia emre ye edin sempi enenam enti ena ye de akwada wedi Exodus moringa capsules aduane bi Exodus for you breakfast aduane bi esi ho ne ye de akwada a wodi konkoma aduane si ho a ensonso ye ne de bebre sanse enkwada a wono mu di Exodus for you breakfast yi bi no wono mu ahoden pa eyie na hu omo so omo nyine ne ye from omo nyine nyansam ensoso wo penuane pa yi bi atu wo penuo ni bi ayo frɛ ahomai na doctor enhwɛ na ontumi emwa frɛ doctor sesie e wa ahomai so 0544 447033 0544 447033 anase
0537 4566 65 0537 45 66 65 mesraw Emma Nkomo yi enwa mesa bedro yi so a wode hie bia yare ache senia na me ka kire no oje ne ho a enje oye ne ho hwe enyeyi aduane ye ka ne senia ye ka kokwa no pa no te senia wo ka Tom Brown no pa no an sa ne ye ka no wode nsuo kakra be si so na wa ye ni paste kakra na wode agu nsuo hie nim sa wo kanum kanum a eno ano no yare bi na etete wa wode a obe ya ne se wode asi kire ketua bi so mu a na ese no ano no wanum ya wode samia misi ha bia wada roma na ne wapa milk bi dia ta na pampam dia ma no na bibia so atimi akonkan e dia ma bedofo wote menkan wode hie bi tifie wo pa adwuma aye ena de ye ntena ho emma kwom ne yen ekwom ede nsem bebre eneba wutwa okon na nto obi anim a esedo se bra na oma wadwuma ne bi na monyo mepa cha ofra ho mai so na ye ne wo eni nkomo 0544 447033 0544 447033 and I say 0537 4566 65 0537 4566 65 wo penu pay bi eni nuane pay bi etwa bomadia afu wani kirem ewo Kolenak Green Light Pharmacy was kwa Rock Pillar Herbal ewo KO Misty Herbal ubenya bi wo Hotenatet Herbal Sofo Line Ensroma Herbal yeni Asempa Pharmacy no enedi animhwe se wa herbal wo mamponsuta top amazing herbal otafo methodist ase wa ubenya bi Scale Pharmacy edwoso ye Deco Paradise ase wa ebi wo ho Arms Herbal ewo Abrepo Junction mepa acho Kumase medaso migina ha Oceans Chemist Race Course ubenya bi Green Leaf tafo 4 miles yene high sense de dia nimhwe Green Leaf krona so kronom enuamu ho ye ben bandes ba bi etopa no na Life ko krona so so abu akwa Oasis Plaza ubenya bi Life ko Herbal tanos ye ben multi credit wo penny dodwa 2 na se wo sunya ne dia Green Light Pharmacy ubenya bi ewo ho Brekum Dr. Clement Bema Obitema Nana Boache Little George Ashaman Ekus Pharmacy Accra Okaichi Drag Lane na afei Tinatet Herbal Shop bia weni betwa so wudu ho abenya bi Mankesim Jeff Herbal Shop Takrade Nimdie Pharmacy Crisis the answer na afei Benyak Pharmacy me patro of Ahumani etwatwe 0544 447033 0544 447033 and I say 0537 456665 0537 456665 made off for my Renfisa Exodus group of companies here yen any idea setting up Wam se wa bone akata onim aje wa wonim sade a wa ye wa ye bone se manu aduane na munum sade na sei na wodi ku nsuo ma wo ho atan ma nipa no eti ya mo ton ade sen ne yam enya hwe kasa acha enya hwe wa che na etro kan no wo ye de ma se di a obedi ha acha ono na se me anya didi matem man so one fa wa che tro kan na mfrem a wodi watem na me hwe gu a betia funi pe hey wo hwe tugu betia funi pe ya na no so ebi to me di 3 days acha de bi yakoton ade ache so ebo me no do have no 3 around 3 acha enra nyumresa to 3 ade ache 3 a na ye malamala na ede na ye malamala na ye mai na ya na doso mpacho de be to da doso eni ade ntini ye ntone board yana motire ono na eti na prayer right ni so bitimika
and the esa moye wache ni jollof nko pre rice nko mpacho na bomu ni so bitimika ha mpacho eno so ade na ebo acha na ne kura ya idina abomu eno so maka ne hye na mo de afra me bo de fra ba ko no moye fufura na mo de no afra mpacho everything nko na mo de afra peje wani hwe na wani bia ne wa baba wura na asem na wo ka no wo boa na usura na fa ni ade ni eboa nso na fa kwa me kwara ma ewu bla babu me show na me so me tia no ma me ade me kwa uti na atwetwa wura ade wan samoni amudi e bini Ghana ha allegedly wa che na ya no na wo fie kura na ayem awurade troka no ni pada sani be no betimi adi na mama ni di nsu awohoro ho na wado wade amana fra mono no ekukura ko stadium akoton amani padi allegedly said ya kura ika no kura wo bra kura oni akola we ye adwuma wo ye di paponi ni na me nya akura nya na me no me hohoro ho na me de good dance na wa che no sisini ade ti na adigum mpacho no na ye enya medwuma onu na kasa menye me hwegu ontwa obeka so beti afrim pe eya no men ka sa wo no waye sa wo de wo ye somafo ti wa nya wo hwe tugu obeti afri na katwem eni paponifo abawiase Ghana ha no ye ni paponi naturally born bad ye ni paponi yesi ebinum ye de ehu wo mu wia ne yakum ansra pobi ne de atum se be ya ye beto bone Bible saying we are seeing men nane ya hiri kra fa so be ne ho etu obi kodi mu na wo de etu vi se wa cha ai say no woni pa tumi ninya food poisoning e ka wonu ne ne ma no ya ton me nipa edi da ben won tua oka mpacho atuo musa dos me nim dako me ni na 8.5 I starting the no otua e call them kakara won tua me pacho mo friend my wife oba miss uncle osim obi send miss me hu no na 8.5 me ni na press na ma me kra me try say me sister normal na odi ya wachi me tam na da adwuma no wajai mpacho me jai wujai da ben sala ni na obreki onfa ma me kan onfa ma me je say they were breaking mpacho obi a wo ye chiriwe nyina still na nka mo de empodie kazakat ehuma bro mo chene ma we die me kware amahu bra ha pepo me wansam afami chokoto afami wallet nyasam bitwa aka hu man lady ana papa ne ko nyasam bitwa man lady we wache die mu mehwe mo ngwa sasema wo se wo di frem maami asometi de ne wache ne twan se wo dai di anane sabi na ye ono na wache no kama twan je wa ye boni o mpacho nyame enya wa na hwan ya se me ntungo ono aye na dia no wasi mitu ono ko o ma me ntungo me ntungo on tuamka obe hu se e big fam obe mo asisa eje wa e big fam obe mo asisa se beans kwa me hohoro ho kwa na asie no me hwegu a ohu se gugata no o kasasa se me ye bi obeti afrim pem green pepper na me twitwa na ye hwegu no me twitwa na me de gu na yi na enye no amaye koyam na mi twegu na wo mu ye ne de enye green pepper na apro no dabi de nani niti na mabubu no o ma mo koyam e de fra makono male dabi ene ma e kosu na ehu nyasam bitwa green pepper ti na mabubu no wasa ma mo yam mi twegu ya hu ye wo didi matam sa the bibra yi di bone me pa cho abram pa I be jo imagine number na mo friend my wife am jo
Hey! Hey! Grip pepetina ya bubu no. Adenti na eje wa mamu de fra mako no. Ah? Ya na mako no so. Na mako ni so nto bi nkan we. Enya ba no. O se grip pepeniti na ya bubu na ese ekotugu no. No amama yama fra mako no, se mako ni sha. Ye mubu ni na ye twa na yi ni kakra ka ho. Na mayam. Machine mu phone so me di paboni o. Ti sane ma na mo de ko etosi no so mo tom peche me boa. Ye da be anya nya mpeche. Edi ehu odin kakra na embransu. Empathy ya. Hey. Abrampa, me pacho producer one friend pakro ne maye ne. Onu a yo meka bibia nkire yen. Se won fra bi je ye pa wo chew. Fra pro e papa ne maye why? Ye ho ya yen. Eh dia be. Any petty pony say. Ah. Ya birthday o ha mo me anti free o. Ya mpa choka chen fa birthday ni mle. Ka chen fa birthday mle mu. Ani. Oh boy, me pacho Reverend Japan by a district minister, Presbyterian Church of Ghana, Techimai district. And ne papa di ni birthday. Osofo a wetimi a kyerɛkyerɛ men ne. Ye ba for ya, ye nya P for fans. And so ye sketch and time na ye ya P no. Reverend Japan by ni say ye see em fa urade asem en kyerɛkyerɛ wo nipa man ntia Reverend Japan by. Ono ne sofo a matra ne na so presbya okwa ebeye me ya papa. Zeni breso se papa ebe kwa because na ho brase ne nkyerɛkyerɛ wo do a wo no ebroso papa na wudi wa wodan sira osum nhyira nyansa ne hununu se emeka ho na dabi presbytery chairperson onyame ba mu wadi bi esanse wo onyame su ene nyame do onyame nhyira wo ena wudi wa wodan Abraham Junior and Senior, almost do a maudane. Yes, slow Yamin Shira, quatenting, as Omanta and Tafo, Eddie Mao. While for Yamuson Faso, now a mine is Yamuson Faso. Anne. Way second anniversary. Boshema Global, Northampton. One more air baby D one anniversary, kama pa. Ewa London ya eno so enya sem ketwa kra boshe made omne Sompa Nkomo no ana mo kaya ye di first anniversary no omo ne be che yen sanitary pad ni niema bebre say emfama enkwada no omo boy ho kapapapa nti odi dwumadie Saturday 3rd May 6 p.m. kopim 11 p.m. London the anaju programs Omo yeno Queenston House School, Upton Hill, Upton NN5 4UX Northampton. Upemunchi mu abefre Anita, Sophia, and Elvis. And the Boshema second anniversary. Baso London Northampton. Inti druwa adofo nyina monko namne wo mo so enkohye emu. Ejewa Adentina mo breaking one can't chain am na fa usika ma. Pacho maka ono oni makasa. Maka ninde menkai. Ni sister Mo am ho nyina na sikatua na e ba we na ase. Oti obi ade me de on peso de be ma. Adentina on tua kana fa ne bibi na odi ateka. Dabi. Pacho dabi. On fa ne we. Pacho dabi. Na dia na beba so aye adwuma no peso bi tua. Oya me sanko first kama mo se meba. Se sa na odi obia nti wo ya adwuma ho adi sei bacho busu mienu ni menya bacho menya ontua usika fu ma woda se odi abom hina de bacho de
Your point, a toda with your 50 cedi. And just starting the no what you a quantum cacran or jai. Make us uncle Musican or meba and one. What's the Adrian Moody say? Stadium. Regina Hormona Moody. Bubu Mokoti, no, I am the Afra. Catro can I'm the Ahu, so no, the Afra. Manu Tessu. Miss a champion. But I made the Jimmy's boy. Come on. Nanka. Ayo. To be that. Yes, so at the bonny and fa. So you understand this is coming to be. We understand. So you can be like a witch. Bonny near person mechanism run. Why are bonny till Yakupon and me? I was high cramoni, but didn't we up papa and cram of 4. So would ye achieve Rihanna with this abony will say, ah, the young couple great and carry. And when Sakura will say no, I would never Sakura will say so. One will say, I dear, obey Juma. Some will obey you to bata. And when is one comply with honor, Nisha. When you can, and you want to see me to one in the young was a check. And to open some say a dorsal, a dorsal. Baby, dear Quanafa, baby, or the one more do a general stadium. You see, I can't get to cry out. Now, I come with you, class. And sometimes it's not 1 penny. I can cry 8.5 or boy, a bursa, because I did the 5 multiply by first 2 months because I say, one way you best 3 months. And written the Yakatan and say, 1 penny, 2 penny, 1 round from Pa say, your 2 and suffering a woman, no any entrance. Then she be a piano. 1 year, I just said, Jumano, our person walk around a big goo, and I quite as soon as some community as I said, only right whatsoever. So there's some couple days, it's a couple of catch. What is a couple of days, police case? Was when I put a and what about the program in Soka, with the money be crab. Everything I can say, 1 year, hey, what I say, where you Bonica say, and no, or come when you would be minimum yourself and Abu Salam, yourself, Abu Salao, hey, come with the sense of yourself. 1 penny, 2 penny, one. My young negative be also. Now you was here, no problem. And yes, we shall hand you over to the police. It was no one. Welcome, Nipa. So, family, man, you should have said, for your back of the Noah. You got to a train. Ya, you didn't buy somewhere see a chino. A chair cree. As some chair were may, no chin at your best see. Now, I'm by the end of the
Yenia Baba ko America. Yam Pajan Johnny from one, what's a friend? What's this cafe DJ so? Same farmers are called Scanny and Saka. September 2 to Muamode Baye. Yen Saka near man Pimpuma to. Ya a day cobua. Asamu Fryer has said, see a chileno. Satisar police commander committing on yaw. Committing on yaw, papa. Now a minor. Yes, I could brew was some puffin and more sabi. Musu kwadu boom pomus and me did ya. I saw the average idea me through net to. Eti what sinner, Yammed the drum yet abnada. Well, you ever see a man says, you would have everyone kuma. Son sound. Joe, give us P capsules. And then Musaya, the doctor Solomon Quabi, and a friend. Give us co capsules. Give us a bar mixture. Fajis in the capsules. 0543222470. Me pacho Kenchen. Adie bi edi nsuo ye bia. Wo betumi dia ye Brema UGC. Brema UGC Tafuni Road, Swamenso. 0241449191. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital. Yen ye did donak eba mixture. Eye male vitality. Bema wa ye mera. 0247277677. Pipini Toma Plus. Also time for Obo ano real. Aduani Tomua. Baby a ton drubia. 0541133810. Gentleman Dental Clinic. Ubetu. Ubesi. Tokro dem. Kumasa Reportanchi Total Fleet Station 0559139582. Yankase pad. Your extra long heavy flow minty and the Kekahunina 0302235295. Colitac Dental Clinic. Obey root canal treatments, dental implants, and a face canny x-ray, cleaning and polishing, whitening. Yawa Patasika Chiama Jimai building Numuaya Ben Vegas 0538250078. Echamfo bana Kasem Sasabro Sanu Nayo Tititi Stroke Ekrobia 2 0244988004 Katima Herbal Center Infections big jamming Yewo Ebuyakwa Methodist short down prostate fibroid stroke 0246914717 Oboyeba and Medical Research Center Fifreto Akuma Bokinkin Sano nonsense Prekase powder Oba Wunyama Esu Moja 0249761508 Edusa Heba Sekoko Uni Pedrianim Ojo Wenye Edusa Malahe Dusa Wantiments 0500110115 BPF and as the BB Fabrics. Yet on materials. Bill no. You were 8,000. You were 4,000. You were 2,000. 18 cities per yard. Unya Jumanya. Way back was say more for pa. You were so for life after commercial bank and Cravodaphone. Behind my bet Africa. 0552799750. Way make a way admission. Annie St. Andrew's College calling 0244 696 911. Midima for so when you are Wamoya dear. Wo Pokwasa Mayra and Krankumasi, we are Quago. What Jenny who didn't Sanet here 0500 727 215. A Jacko door to door shipping company. Who are London? Barrow no 80 pounds. You were 60 pounds. You were 31 Wallis Close, Luton, LU33RZ. Plus 447853607006. Na onso near manina Ediaba, kama Ediama. Na Brampa. Malady. Abaya Mamma, what do you know? Malady. I be the patch of friend. Malady. What do you fre? Nemre fidim, no be anti say a friend, no one patch. Baby. Cop, I am
ada se wo tie show no ene wate se ye frɛ no baba salawo a wo ehia aboabo ya wo no a wache ekosi any play rice ekokosi stadium yesre dia kwalai kan ka se ye no kore you hu anu na fa ko no ne you hu anu na po bi tetreta no fudia akone na plastic malady mi ti di kwadi obedua no na papa on say adwuma o ye no free say agree na wo bona bro minti on never be akọ wi baby akeka krom se wuntia dia ba bi akọ wi no enka papa the person you call cannot answer. Woni akra ne adwuma nie Please try again later. Ana ma ne malady na wo ka omo yam ne ma no malady eya ro usem ya asefem sem so ko say ni kanika wono mo a malady uko say ni kanika wa awurade nyankopon obu bafro chese wa hu ntosi na apro na ani white bia bebe mu no odagu ni kanika na bes enom ne ye hyeto no malady emekosu di apro no ni nyina mo de fra eyam jenne malady ayawro hosem o enti sa papa ya wo ya wache yi woni akoda yi ya wache se de malady di kan wo se de akra be kan yen kan sa nete enti yu ho no na tua ni sika no fama no se wo tua sika imana ka se me ama me fro so mpa enti ba bia wo bia enipa mo mu tie na mo na mane stadium be hono de na wache no eba besi baba wo se baba hwan ya abu salami wote abuabo salao wana wo ya krai wote wana ya wache no ni salao dia osu wo nsura sem wo kanyina sanete malady awira hosem ne se wan kasa kwa won wo mu fufuo na malady adi na mienu na ye troka malady wa wo de di hwe na be hu yem na beans malady wo di beans ade a che so aye troka efradu ane ya me abeto adi awurade nyankopon nesa wache sisim ambabonte malady anodin o anodin akra ya bia kisi ne wo be so wachim na ye tan wo do ofiri so ma wache no a se dia ya dai no na mani nyina keka boma aye tan eti akwa obi anse apro no sa pepepe malady oh mesi maami bi wo ekromo se mu bedi amumedi o mo nini na me na nsa esimusi mwana mbedi wo de ma de nche so mbesa di ebi na papa ya ye o ya besre papa so obi tia won to ne nkra sa ba na no ye waduane ma no se sie wo do aba so mpa se wo de ne ka tifanisi kama no se na wo de ne kura da nche kisi ewom no pani se wan hweye na direction ye de maya malady ye begu na dwuma no ye de enye ne ye gu no kura na wa wo ne ma ho ye no na do no wa che no se pepepe na ka na se ye de ye nwu obi se pepepe akwala na wo so no wa che wo si won ne ye ni nyina so tugu a o tua ne ka se pepepe ti ko no kura ka na ka akwala no ko mfa de ne nka ho dabi eti ye besere bema Wojika gripe petit. Dia propros ye nyama ne nya ya. Ne mekobu odin. Ne mekobu odin. Ni na haban. Anu podes na de etuo no. Etuo no no. Mo horo ho. Ende ya mo horo ho. Hey. E famo no. Hini no. Spring on yo hini. E satuo no. Mucha to kra no so ma mo ya waka ho baba sala utiri modern o abuabu unu adi be stadium mu gate ni say Queen's Gate oh nim ya papa ni traffic light no hono mu a baba wadawroma bra na be yi hu ano Virginia hono ma bra na be yi hu ano ene ma ekoso ya hwema sanse munu ni nsamfu sei enkoso malady akra no no aduane na aka mu nsam jenne malady stay hini omo hohura na tiene free mu a no mo yam fra area fra fidie no malady enna ma awachi bi wo ha malady boko ye yamfia sangu yechi malady boko malady asema no ode manu mu ama mai baba salawo akra se mo ka no kra wo ye ni pabo malady eti boni we ga wudi na wuku o se ya chiriwia no wo se ya chiriwia obompe malady
said ya kura yi kan mane dia awerɛ hosɛm na gye no mane dia wate bi wɔ wa wow bedie na obobɔ buom ye apompo de sɛn na brampa abo ne de nkɛde na de okikan ɛni nyina frafra wa chae atwan troka no wase ye na fafra ɛmono no na maladi mesi a wa cha ye tan wo hu adwane na nsɛm wa kyire ye he baba mesrɛw tu akra ne sika ma no brampa ho so na mi so mo ye nyam ayegewa matem na quality kintanse na omo ne salawo no ye nya na ye mpone se ye nya no so we su a ye mpone o se ai sakola ni su bibi ye ni se wom ye be chi wom abai ma ye nko na my TFO ne na akwa aba eba quality dental clinic quality there say de bia jode bia ba e kanu no esan bohu da ro no quality ke okumase patase ka achira magman building so honum na be hu quality dental clinic afei su ko wasa kropon so a government hospital road no honso be hu quality dental clinic e wo honum dinko no fen so yenja mumu dinko no fen NIB road ne so pe honso be hu quality dental clinic e wo honum ewia field quality dental clinic na oni entwetwe nkomo ade bi e ha wo fa wo se ho quality de se ni na fie papa ene aso eye enti frɛ e wo 0538250078 and 0545906888 mesha ase no me de dental cavity ene besha ase mesoro kaka ya de de bia mba me kaka ho asem efise kaka ye yie pa se kaka wo so a nyunajo anasa wie maje form no sa tam na okaka ba nso ntina se kaka wo so a ntina fie fa concussions engyinagyinam na kaka no nso no etimi akora etimi apanyin obi bia kaka timi ba ne so ntimi so ye mofra no ye nhwe mu yie because kaka no eya ti se wa akora so a ya na eya yie pa kaka no so kora no se ebeye ose no ebeye objama wate se kaka ba usinim no na start ya ache because start etimi start ose na kaka no so no etimi very white anabon se na ye yellow bi bon se omo ana as eye tuntum anaso bon se ose na kaka no wo mu no omo ana efemfem o the brush ka you utit na so the brush ka na afemo na otimu se problem e wo honom enti na fie se oba so hwe na sakaka ni bi wo no so ana se de emechuachu yi mu ni na wo bi wo oba na no ma infinite na honom ba quality dental clinic oba doctor be scan ama ye hu because quality de enye futi ya na ye tu si no ye check ma no hu se utiti no baby a won ensi pop bia so anase ensi 17 bia so eni ntini bia so because say yan just can check ya ma wabon so bi o say me ko tu miss no mitia pai misa ye quality de oba ye di kan twa scan extra say utina ye betunu engina ntini bia so say ba etu a emfa how bia embro afenso obi wo hon mo say twitwi misia na mo ba twitwi misia moja betimi atumi saa afen moja no so ba e mapampan eba wonum say wie say wo hwe me ana say wo tie me na say wo twitwi wo sen na say moja eba moja na eba no wie moja ankasa pampan wo mu dada enti say be mapampan so aba wonum a enti na fie bra quality dental clinic na doctor enhwema obi o ya akra bonso so ba oyitwe ne say na moja efinanum ba ment na fie fa ne bra quality dental clinic na doctor enhwema no obi wo no ma ne seatu ebia sebio car accident na motor accident no oye no a ne sen onyaye na ne seatu obi wo no so a ne se no ewo ho a ne esheki ne sinanum ne sinagu na num ni na ewo so mso ntina fie bra quality dental clinic na doctor enhwema so o seatu so a mso tie me usinatu a eti quality akoba ya so ya etimi si usinema o ye si ama amana ya se de nyame de ma wo no pepepe se wo wan kan che obi se mesi a obi ya hu se usini wasi ba quality aka ye si usini ese ne so e wo bebre e wo de yiyi na e wo de enyi obi won mo se mate se usi apampan ba wanum enti sa akora quality de wo ba usi ni wi a e kire kwan abefa so obefa so na wo di wanum ni a pampan emba wanum obi won makọ dental clinic bi ye de yiyi pa na
ya ama no so ni super glue aso se enye de yiyi ni na atima pampan eba wonum enti mesere so wo se etu a ntina fie wo se tu a ema confidence so etikwa form wo se tu a na ema bonse ni titin dodom na tunti ema na no na echia ena bebre na akasa na no na bu agum no mesere ntina fie so wo se etu a la Qualitac Dental Clinic na doctor insimaw oba doctor be sha ma wo de eye ma wo no obeye ma ne bo ne so de eda fom kra eti fire number si na frey na oni entuchi nkomo o how bia frey e was 0538 250078 and 0545 906888 Qualitac e wo Kumasi Patase ka chia management building honum na bon Qualitac Dental Clinic afi so ko wasa kropon so a magistrate court no honso be hu Qualitac Dental Clinic e wo honum din ko no fin so NIB road ni so be hu Qualitac Dental Clinic e wo ho se me ban man ka halitosis asama na chere se ma makra nkeye Mr. halitosis ade a edin krofo nya yie halitosis e brof kese keke eno ane anum kankan Mr. obi wo a pampan wo nanum wo kasa otum se sense na pampan na free onum ba no enye se anum kankan na pampan wo num a etu confident so Mr. Pampan wo num a inko ba bia bra Qualitac Dental Clinic mienhwema obi wakra obaba na babe ma akra keto a nso oba ne kasa a osimu se pampan wa akra nanum a mfa ne ntina fie emfa ne ma ngyina wonum bra Qualitac na doctor nhwema obi wo no a utiti no so uba wonum osimu se ade yellow bi wo se na se na ye tatals na ene plaques ni na be hihye won se ase a ema pampan eba yanum sa tatals na plaques na hihye yense ase no fi na aba yanum nti obi wo no se meto na me de yiwan eyi obi ko timi de sekan na o de dwerejwere mesro enti na se ade ha adwun yie pa sa ase no se plaques na tatals na ba etimi didi sa na utiti etu na firi hono enti se wutie mi a Qualitac Dental Clinic enye teeth whitening and cleaning ema enye scaling and polishing ema enye deep cleaning ema enye tatals na plaques no ana ade yellow na hihye won se ase na bebere na friend pef no enye firi honum ema obi honum so a ne se ayekọ enam ne ema ye nonnom ne ema ye dijeje yanum nti ne se na ayekọ pa mesrew ene de se kokọ de ye hu bi ache if it's a Qualitac ba ye obi ase aye white if it's a Qualitac de oba ye wo sessions e wo honum obi honum a se me titi no me koye no me se me ko ye white na me titi ne femfem me oba Qualitac a de kan ma procedure ma pistol dental be de kan use to say be so sensitive teeth crana obetima ye white ni bi ye white ne so ye sessions into Black Qualitac Dental Clinic so teeth ne femfem pa and so teeth no say very yellow and a brown Black Qualitac na doctor and for machines ainsi so na nye teeth ne white and for my Qualitac there buy a so ya de nya na so obeba na oba be kan how obi wo no ma o se me se no ahihye yie me se no achochochocho mpena sabi obi wa me se no aye space to space me se oba Qualitac your Invisalign e wo honom your braces e wo honom your alignment e wo honom a ye de be hye teeth no amount me so ne bo no so de eda form Qualitac there your plan e wo honom your payment planner ye be chichem amochia ne kakra se be ya obi a betimi aye bi it is a wutie me anasa wo hwe me na se wo teeth no anhye yie wo teeth no tokro de dam bebre wo teeth no be wo soro e be wo form a intina fie bra Qualitac Dental Clinic na for braces engu teeth no so obi wo no ma o say braces ya de ya me fe yie ba me de me teeth me pese me hye me pede de bo life ba Qualitac nso a or fashion braces e wo hono ma e de be gu teeth no so e fe yie pa Qualitac nso e hye gold e wo hono obi wo say me se me de two gem egu me sin so a oba Qualitac aso ya ni na bi e wo hono Qualitac e wo Kumasi Patase ka management building so konom na be Qualitac Dental Clinic afei so ko wasa kropon so a government hospital road no magistrate court hono ma obi sa akra obekyerew afei nko no fen so NIB road no so be Qualitac Dental Clinic e wo honom awie twe number egu baabi ebi ana enya okra na so wo fa ase bi ana number na be hia na frɛ na one entwetwe nkomo frɛ 0538 25
0078 and 0545 906888. Qualitac Dental Clinic. Ye chen wade bi e ha e fa wo se ho de wo himfie pa ene Qualitac Dental Clinic. Qualitac o serene environment a ye show yi pa doctor e wa botre e wo ho a ye show yi pa antimisel so si na pese usi so si na ekokọ na pese uye na ye fita kaka na e ha o a enwumre nwunu ju na oda untimi na misel obi won so si na chiche usi a moja ba Qualitac Dental Clinic na ye nyama obi won so a o very sensitive teeth parenting ne se ne timi fem na misel intinafie Qualitac Dental Clinic na ye nhwema na bibia enya kama pa ewo wonu Qualitac ye bie joda ekosi memneda wo frɛ a doctor ya available time bia obeba ba be show kama pa enti awie ide Qualitac twɛn baabi bia wo baabi bi de nya so frɛ na ono ye twetwe nkomo sɛ utit so de na misika no bi wono ma ne tit na ahyehyɛ ye kura mbe won sɛ ne tit ne spaces bebree wom ne tit na twetwe mpena bebree afei opɛsɛ o san hyehyɛ ne yie na ye fa misro na ye braces no enti na fie o frɛ ye bɛbɔbɔ na kyerɛ o sɛ bia misika ye sei ye ba kyerɛ kwan abafa so obetwia na ne na asa so pɛpɛpɛ e de ama Qualitac ye bibia wo hono obi wo hono ma sɛ gold na obɛsɛ o de si wo sene so a obi wa gold ni so obi wo dada ana asa o pɛsɛ ye de bi si wo sene so ma wa ye obi wo hono ma ye de bi si wo sene so ama fɛfɛɛfɛ nti Qualitac de oba ya so ya bibia ye obi wo hono nti frɛn na ye bɛgye so ye das yenso ye das Qualitac fo ana yankopon hira Arampa Malady na menwie Malady se ade ba ko a ekoso pa sa ka ho bi ai Malady nipa ne si yentutum nika ne enko nika ho enie ma ekoso nika ho no kesi covid Malady o se ano odin o so no ye aduane ton na wo kɔ na nsu a wo mo de ye mabro Malady wo se sa wura ho bia uni abonte aduane da nika ho uni abonte aduane o Anna baby what's it Mere no so yende o se fafra Malady hey Malady eniema ekoso wiase no ade achi so no tro no o se fafra na yam efra jeni no na we betimi akum nipa Malady wo ye omukum nipa nyese betimi o Malady omukum nipa enya nutritionist bia amfre no na ko ma ye adesua ekakra se waacha ya no afement no a ye di na de na be ye yesre se mo hwe ye na obi ye nutritionist bia wo mo aye na abrapa me ho yira mi o Malady me say me bisa se Malady we na nka ne we kura se na nsama ho adwom ho om kɔ ekɔkɔ hwe ne me ekoso Malady omusu be kwa koduru ye nsuo bia ye de hohura buro ho ayama mana be ye mole ne aka banku Malady wo se be fem entosia pro eni meko dokuna ye ice kenkei Malady ni bo no me kasa no makasa be 10 minutes o wo se ice kenkei ko ba bia ye yam no wo se be fem ice kenkei crowd senye bia Malady big restaurant bia na hotel bia ya yuro ho sem me da be ta kwa beto ice Malady eso asibi odi kwachima Malady ya wudie o se nipa kro na wo ye sa adwuma we no arishema obedro on fe anesisi kakraka ba ku bese ye de so awuntimi se o fa to afidie nim so wo yam ne bafua ye besre Malady ya me pa cho se chi so benya nutrition is bi wakofa no chama me na me ni nkomo wa me pa cha o na ye pese esua de o show no so de akoso anu odin Malady enipa wu ene yade abasa nyina eyo mo tonto nua ne wa abonten ukọ kan se mayenka wa hwese wo ye aduane Malady salad na watwitwa no
asayo wo de from akwa yam abetiti egu aduane so ama nipa di malady yafunya de ene kidney niama ekoso nyina eye nuane tonfo mu abonten food poison omunekum nipa malady omunekum nipa what omunekum nipa ayawra hosem abba eniama ekoso malady edu ba bia ne nkomu tutu okrankum nipa hwese yade we sei yade we ya beto so na usika dididi tonro no no so anya ne ho se pam kwasi asem ko a ti amonti ye nuane fo obi antu no ho fo malady sesi na mi betumi ho fo na minima na afede mahu mi eze ye ni didi amonti biem o ba no obi ani kurawo malady anu aye den papa enuane anyinya apa ejewa o se salad ni mututwa na de chiso am ye ndey ba cho ye ntumu ya de fra speak enyo ni hini na anka enye na ya fra mokoni jini na mo de akoni kanika na mo kwa yama ntini kanika no nka hwe ona odo wa ade akọ nti on de on ka hwe no arwayam to ayam sa de mama mo de ye den ba cho me de be pray rice and shit pray rice and shit also the pray rice stew ene shito nyina awache stew le tu wi aya wo ka bi hwe aya wi aya wo ka bi hwe watwitwu de san kwasa asem na ya bomu no wi aya wo ka bi hwe aya na ya de ba osi ede nenso enye ebeku so ma twema gi ade amagum enya asem ketwa nipo ofre me kwaz man lady wa mo spices bi adin wo se spices ni bebrebe say ye kidney say nyina ese eno so na gina eno so na efo enti omom ye nuane no okoye obi oha ne board say wa wo papa agima bedudie onkonko to ya no otode ne bo wo fom wakotu agum frem ubedi na kidney say afa yesu anya stroke uson mu ba bia nso kwase asem ko malady sabre campaign we yenye nika ho no ese food and drugs omu ko ho nika edi asem ni ho ye fi ho tan malady ho tan edi na ekoso wiase asisie ni atrimoden ane bone ana aye nipa ache nipa ma hwese aduane a wo yama nipa abeto adi abba o ma be no malady aba be free mi ti sansan fu akwasi bro ni krom bi ho ya be free o man bia ye twa ho ba bia ntwa abije we mpacho fa course no ma ye twa ho ba bia ntwa uyu hu free ba bia nya yie hwese nuane e edi akọ yam ena be mi atena se ache hwade bia ekoso hwe ne ma ekoso malady obi oya aduane bia wa embasa bia munyaito ma me ne ka se me kire me se eya na omo ya aduane kama restaurant fo no obi ase ne board nto mpadiafo malady ani ye ne spices bebrebe eniama funu a ya twigu nkwanya bomum emani pedie hwese ye the spices egu bomu ne nam ho usom sesi ana akofo ya funyade de abrew na akofo ya funyade de abrew we malady ye kwa na se ye bai ye koya na se ye bai Ghana mparifu etie ye malady omufo mani nkyere ba bia ye yam nuane me ye die no ebi di sem hunu malady ebi di samfon anyu omu nyina na dodo na edi sansem no se makwa pro jena pro tosia pro magina mo sesagum ama kidney na sei enipa wonyini so no waba akokra uti nyina tro kase mi sa sabrity we wo so okoye man bidi ya wo toilet basa ni yomo kika no we asem papa o man ya ba be frim ensem basa papa me mfasi manumi emfa course hwade malady emfa obi a woyam bibia malady omra wo mo sa na ma no wo experience 0554931931 0548931931 na ye hwade spring onion yini na ye twa akoto ya abo wo mu no ahohoro abo na frim yam salad na apro na ya no wa na udigu na wo yam ya de konika ho je wa nko heavy hello oba pa na mi chance wo di pa o ye ana wa oba we by advance do to coffee ana say oba pa no question ni sadi we cost pa mia kasa ba bia mtime de yam faton o tiani bi eton oba pa isu to ma no pa wo no ngato to ti apro me pa apro
ogun pente mo ni aso ade ko ni kan akwanyam na me se ma di me spice ya tiwe ni atiwe me se nam bi e di atia e no na mo nya lu puru ya tie na na fie nya no ade te no ansole ile ko tie tia nya yedi e di from pra kwadu anu wo papa tenke ni penyina ti me a me senka ya de nya ni pada e tie tia ni unya na wati e se mo bien se o si ni papa ne semba sin na mo pa bon tie tia ni bi no yati e sira mo apa bi ka o do pa bon tie tia no papa na hu se ni ura ni bi bia na se ko yi na hu se ni ura ni bi bia ento na mi sira no wajuma pa e ya samu nti e be call heaven ye nyina so egu aso dem o ni edi poni say interview hello ma me ma he yes who wasem ka wada wuro ma yentie o me pa se o me ana me pray ai agina moto ma na agina moto magin kana so mo sa gini aha enu ala fo me so mo ni chemical ho na mo ko e ma o eni ama o mo yam e blind o mo yam o dis won find you will get to see na one block go no one down with no they are falling mo wi amatane pepe no they are this and now no ko ya be ma ya mo kan yo no ko na na sama ba me ko a block to so block to general block lo man ko so to then I applaud you and you are done what they are doing. Eje wa muje na moto no ya moto dia pro. Ade na pro a moto. No I jam no dia ya ja ne teto. So who be ni anwa ti wa na chon. Na de wa ba. Aje na moto so. Let's grab the moto picture sa so ya. Ya das. Na mo kan ni press so pa. Yo. Hello. Hello. Me pa cho udin yentio. Mitacho pesa me kata batumpa. Ah wo so. Bashi. Hello. Me pa cho kasa yetie o. Mitacho you. Mitacho me kasa ti kufurudia isi reading. Okay. Na about the Diani and for power bontu. Kufurudia Ghana Commercial Bank. Ba ko pe kufurudia. Ghana Commercial Bank with the Futa 1 e won no opposite ma mi bi be se years ago ma mi bi no ye chito be si wo e ma ni kenika fo no man won ya on na je na afro na go afro na no de ye ne chito no ko ya no de ye ne chito no e ma o ni kenika fo ni no mo kan ni mu awen ya ma ni kenika fo na kasa ka de so man be ko bi ko je investigation e hu ye na Commercial Bank ko ti Futa 1 no ma bi ye chito be si wo no so ye ene social media ya che no kra sa maame no ya che sa maame no me ba social media shito no de niam apro ena no de ye na nikanika fo no ko e ma ya che no one ya che no kra sa maame no hello pa cho udin yentie o hello udin yentie o Mama, me pa cho me so me pa free Kenya se. Yentie o. Aha. Mami, ati mama papa ba di pa. Ni se na me ye adwuma restaurant. Me mother na me ne ye adwuma no. Otumi ne me krom ko top prices enko 20 million. Nya dia begu dem nya de ye adwane ton. Me ko obo for na me nim. Intimidia, ti wan ma ko ma bo me kim. I'm not catching me say, Mrs. Cindy, and my mean dinner. The me dia. I am no separate. Me be separate, and I'm in fast party. But the make that corner. Me fan come, let me fancy. Now we are not yet. Not customer ever complain, me training say, shall I cry no at your flying? They say in San yet the beam and Yamana or the woman or so I did depend, no. Oh, Jimmy Pano, now what this price is not so. Nippon to the complain, Madame said, Yawako Panabana dear. Fine on to me, ye. It's now so with the goom. Which me the price is maybe goom, now one color change it. It's mirror red. Now a color, now they are flat. And it's also my papa baby, a monk can watch them. The Nippa does the Madame to me the 20 million for first price is 2,000.
You got ton race course a chiwa baby. Over prices don't want to go. Now you're mixing, now you're blending, now you're mixing. It's emotional one can watch my plan already. I know them. And nothing a mabunu ye. And now yes, will be Nalokoda and Akoma because Wakotobi. And I don't know about the one monsieur is one you got attack in a kuno. Hello. Social programs here, ye. Say, I need Pebi Casa or 1 minute to 1 person. And ye are sorry. And ye, your mamma, Fiantina, a Cosiano from Pomanum. A Juma, ye, hello. A Yamia Juma. Hello. Hello. Mammy. Yentio. Yo, mammy. Meda Pasipani, a year, you made a woody bois or Magana. So, make a free accent in Sita on a winter for John Teswaso. You. Your friend, my salary figure. Mammy, you made a woody bois Magana. Yamin Shiramopa. When Shiramus and Shiramu, say more than ye na at your memo. Now, the medicine in your ban say, and when if you cannot come in Tina, all the group of family members are not a crap idea. Was you on one and no Diani or no? And yes, Papa, where you also on one room. One a yet Dianino. And I make a say, eh, be out of your heart. Papa didn't come to work, so can me first of good at Jima. Also, I didn't cut ye, and so, and Tamo for himself and all can no credit. I am a credit, yeah. And the man make a panel for you within it, and some more put for it. That's channel. Because I did a pro, but with the year, and much not all move, or the Messica, but for your lane was up for the cat, Aquasan or your lane. For you within it. I mean, mammy, since I knew it, see, oh, me, I mean, Name, Mamma, Neba, or we could try the man, the Becky TV, or born a man into a good in the and a young common man, it was a never pan, I will find a good idea, and I'm so glad my father for police station. Yeah, that's it. One. Hello. Hello. Pacho would you? Pacho, a friend of Cobbin and a few fishing on it. Quabi and cop. Pacho, Mama, I send with her. Now, the answer a half for pan as a check. Say, at the any amount for you. Food and Drugs Authority for you. Where your food and drugs? Mamma, almost to all ye then. Mr. Ma, shall be a nicka crabina, opus all ye. Not opus who call register. Offer Wibra, Chese. Who know be a capital crowd in some baby there, and the other crowd to me yet. Now, so I'm going to fit ọmọ ọmọ tó kókó ọmọ ọmọ tó ọdọkọnọ ọmọ náà ẹdọ ọsọ ọmọ tó ọdìyàn ní mẹni pẹ bi but ẹbí ìfowó ti họ àdìsẹ bìbí èsì ọ ntí no àdìsẹ bìbí èsì ẹnsẹ náà wọ́n tún wọn ànàmọ́ ọ̀nà náà ni adwuma bẹ́ẹ̀ náà wọ́n yẹ no mà adwuma náà wọ́n yẹ no it's supposed to be preventive ẹ̀wọ̀n sẹ́ni ẹ̀ma ní bọ̀ wọ́n ti si àná kwan nso tẹ́lẹ̀ bí i ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ná hwá náà amanfoɔ tɔn ní ẹ̀ma náà yẹ nsẹ́mu àná mi tọ́ fried rice bi. Me told me, and I do here, and say, I said, the boss is sinning. I'm saying, no, the new one said that they be using them woman, not me, Jay. If you imagine you try to say the other day. Oh, my God, I'm why, that's it. Okay. Hello. Hello. Hello, Dada, my. Yeah, mo, mommy. Yeah, that's the next my palm. Yeah, you're not the artist. You seem to form a catastrophe of things. You are there to find you. But the can say, again, my yes, yeah, can. Yẹ́nì ẹ̀tọ́ ẹ̀díàní náà sọ̀rọ̀ bèbè èso ní ẹ̀díàní náà bí ẹ̀dí mági ẹ̀gún mu ní dè mági nìmu nọ bèbè ètú nìmu tí ẹ̀kọ́tọ́ náà dè mági nìmu nọ ètú sẹ́ ẹ̀ ní mo mú nyẹ dẹ̀ ètí ẹ̀kẹ́dẹ̀ mági wọ́ mu nọ ẹ̀ ń sọ one factor ẹ̀nà bèbè èso so yẹ mo sọ òbí di gùn mu ló mú ní effect ẹ̀ wọ́ mu because mekọ́tọ́ ẹ̀díàní bi mekọ́tọ́ kẹ́sọ́ ọ̀fù bí wọ bẹ̀ẹ̀bi na mekọ́tọ́ ẹ̀díàní náà
And I'm a catcher of the more fast to no be a moon so. What the from to attack on so more first to be moved so. Not a woman, can you do that woman in Kumita? Although be able to mean, I'm a dinner general last year. No, I know, a jet and a man, I call about, oh, big man and saying, that you did the water. Other than a Kakan Kumita, and again, they cool. Some talk about Kakadu, a dollar from what I am the island to take Kumita, a woman general found the car home and you couldn't be the what I'm saying, imagine the king. That's what the near so good. In two point, I know no more. What you call baby? But I'm saying, yeah, come out of house no more than now be watching war. The war there, Obaba, to know, I am Papa Yen. They say, yen subject and African tie or more a sharp and nubian. Now, no, I'm not going to do zoom a sour. You're with me for a man pin. Johanna, a garden on an I hate to pay to all. One, and the mamma before I had a turn about when mamma Adamati. And maybe we say mamma no petty and the no. But we do all the car we are on cafe mouth or between drum. So who be in the piano. Yeah, that's oh, and some no intended to go out. Hello. Hello. Hello, ma'am. That's what I have to know by my interview. You talk sure. The family is the you talk sure. Colonna is coming. You part of na maybe a call. Actually, for someone who a teacher, what's the reason that people can't be I have been to me. I'm not to no, let's just say, let us say, yeah, Abu, wow, do you remember how? Mammy, Madam, me pacho, not just say Abu, Nunimun. Madam, pacho, dear Jamie, we are Mefre, why? My pick your number. You. Our funny, we are singing now. Coleo abetina hey. Nasama oka I say allege. Sadia betina ni wagun suku kra. Yebusa baba ahisalau. And then the cruise. Cause akwala no ka singing na ho so. Blan wo gang. Yo. I was stadium ho yo. Yet ya yankasa ya krane kane no krana kwala no nanum. O kasa bra o si wono e na yaduane no. Eniama na editina ya man yam ni no no a. Papa no na man yam. Emu na enginya na wo to agu no. Se wo tugu a obeti afri na katuam. Eno na man de fra. Wacha ye toro kan no. O man hohoro onsuom e de fra e mo no awano a. Enye ye ne yese. Akwada ne se. Yo, me de yanko. Eno so ye de ma ne so. So why no? Eno so turn away. First no turn by still a break was. Eno de say what de nyon na akoton ti ho de nka hwasem. Ba bia na wa wo no ma abena. Ma eje wa. Me pese wo ka na obi ate se. Asem no wa na wo ka se wo na wo no ana se. Papa no wode wo ka won 20 na abegu nanimu ase. Pa choka de wode meka na meje na mo me ana me ye aduano no. Me ana me ye hyeto. Me ye pray rice to our chest to ni na me ana me ye. Ti niam a wo ka se wo yen yam fra ni na wa na wo yam. Me ana me ye mpa mo obi ma yen ko ba bi na musa se baabi a ye wosisi e baabi abra no am ye aduan. Na musa se hwa na ye aduan no obi abeka se ye me a. Na papa no na ka se yusu sa niam na na se wa na wo de wadwene. Pa chonya me a the last day be me twitwa bi to papa no ka che otia me say me ye bi ho betia from me sikam de anya na wo ye say wotu agu me tugu kra o mo mbehwe say ade no enye ahwe na me ma heda etu ma me say ye niti ono say me na me ba be che de onye me ba be che nyansa nti nya na me ye bibi anya say me ka aja yanko wai mashem Elizabeth no amenya no ai But that's my lady. I walk on ya or day, Amami.
me de enchia sonko so free Zahara asoye ema etiefo ani ahwefo nyina said de bia eba ha no ye nupa e wodwa so a ye frɛ no Zahara mixture, Zahara G capsules, Zahara man capsules ene hindi heba mixture ho nkomo na ebe metena sese ya no hu se ye nnu no ho nkomo ene ho adanse ne de beso mo no dafo nkomo ye de ye dura ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules ene di kan won nkomo twetwe mu sa duro we eye dura oba ene bema etimi nom sa uye oba sima na wo ho na nnam yare ha wadwen oba bi wo ho a infection bi te se gonorrhea syphilis ene na betena impempi no etimi ma nsuo bi agugu ne kakra sebi ehunya eni kakra etimi so ma ensansan bi etimi etigu na himfi ho prekesen uye oba na utie me na nnam yare bi te se gonorrhea syphilis ene wa betena na etetew na ha wadwen oba edura ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa uye oba so na wo ho na white anasa odepoa ene wa betena so uye oba na white abetena so ache na odepoa ene wa betena oba waduro aye baako pe eno ane Zahara mixture ene Zahara G capsules na me se oba bi wo ha 5 years ni omu ni sada sa uye oba na wutie me na 2 years ni unya omense da oba me kamfo Zahara mixture ene Zahara G capsules ene dia mawo kodra store pharmacy shop herbal shop ba bia to wodro Ghana ha wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules sa uye bema so na wo ho na innam yare ene wa betena bema bi wo ho a me se wokowura tokrobo ni mu ama ne bema no esotia na etie ne bema no fon na efon ne bema no ensansan age ne bema no aboso prekesen bema bi wo ho a eba ne sa impempi no odwonso na obre na ochim ansa na Johnson na etimaba sa uye bema na wotesa na innam yare bi te se gonorrhea syphilis ene wa betena bema me kamfo Zahara mixture ene Zahara G capsules ane dia mawo enu ne dura onoma ebeboa wo innam yare bia ahya wo so ache no eduro no ebeyi ni nyina e de afiri ho sa eduro we esa ye dura ebo odophobia bacterial infections pa anadwenen odophobia ho a impempi no ubo se de bia no ho keka no nketenkete wadwale awie no na ye se de bibi ene nam no ho no odofo utisa mesrew kodra store pharmacy shop herbal shop ba bia to waduro Ghana ha wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules sa dro we eye do won so a nubra ahodo ane yakeka bom ane de aye so odofo wo ho na onkomwo no aye mre wo weak immune system won ko ade bia wa ye no fro yare nketenkete ana ha wadwen ubo se ade a obia ya onte brenta ntam no ubo se onko ya na ote so na unhunu amane walking distance kakra bia na amane hunu pa na wo hu won ko a ubo se unya infections a edura obia fa yare ne bekwa emma biem no ubo se infections no ekọ na ba won ko a wabọ 2 years 3 years 5 years ni oda ho bọwa odofo utisa edura mi di ho adanse akamfo ede ama se beboa wo pebi sisi a na odofo me se onoma ebeboa wo aboost immune system no ama onkwamwo no anya hoden se de be ya yare bia no entimi emetwin fa so odofo se eduro we esa ye edura se osa pa ene wa betena osa ema nhuna man odofo me kamfo Zahara mixture ene Zahara G capsules ane dia mawo odofo kodra store pharmacy shop herbal shop bi e ben uso pese eduro yi odofo uto eduro no na ode unti bibia ase ana se bibia kire wadwene so a ode frɛ number we 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 9335 0248 56 9335 adafo na mane so twam screen so to de fa bibia onti ase e kire wadwon so no ye benya adagye ne akire mu na adafo ye bekọ ye adura ye frɛ no hindi heba mixture na sa aduro we ye adura ye se ye de bodofo bia malaria fever ene na betena adafo bi wo ha te bia ono nko na num aye nwonwono na aposo nyina aye ne ya nipadua no aye hyehyehe ontimi endidi enye kama adafo utisa me kamfo hindi heba mixture ene de amawo kodra store pharmacy shop ba bia to oduro Ghana ha wo se wo pe
hindi herbal mixture na o typhoid fever na odofo ene wa betena no hindi herbal mixture enu ne adura ebeboa o sugar level na okocheke a de bia na ekosoro adane wo ayamhihie no ye fa hindi herbal mixture eye waduro na odofo bi wo ha adwuma oye eden ogina enchenten eche oye adwuma wo eja ho ti de bia na ma na pomden no ewo fom odofo otesa mesrawo pe hindi herbal mixture echira kwan enu ne adura odofo onum toa so ebeboa wo na me say adansi a ebe fa say doing ho odofo de bia meka mentwen ma yare no ema wo nyamobɔ mentwen ma yare no enka wo nhyɛ dem ansa no wakɔpɛ hindi haba mixture ɛkyira kwan na odofo me say unum aduro na unum ye na aduro na astate ye aduma enti odofo o malaria wo typhoid fever na ahyɛ wo so akyɛ no hindi haba mixture enu ne adura ebeboa wo na odofo nkomo na aduru ye adura ye frɛ no Zahara man capsules na say aduro meduru so a bema bia waso say aduro ya hwɛ enim de aduro itimi ye sɛ woyɛ bema paa na nne wobɛtena hɔ na wɔbɔ adabrijo na ukofia won ko ada bia ayamhyehyɛ ɛda wo so because unim sɛ ɔbaa no ɛbɛyɛ twewtwew sɛ woyɛ bema na wotemenka na unko ada bia ukofie wakɔ kra match no na ayamhyehyɛ asa atɔ so bema me sɛ tumuda uni problem Zahara man capsules no aduro no abase ebeboa wo kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop baabi atun oduro bia wo se wo pɛ Zahara man capsules bema uto aduro na ode bono anopa 2 anumere 2 na nnum ye na aduro no astate ebo wura untirim na astate eye adwuma se woye bema so na woye intinase adwuma woye adwuma otena seche na sisi yale pa ene wabetena sisi yale etete wo bema mesi wo aduro ene Zahara man capsules sa woye bema so na onkamwa na ayemre bema kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bi eben wo se wo pɛ Zahara man capsules enu ne adura ebeboa wo adofo je numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adofo se de bia meka no me se bambo atrema eye chen ayare sabo kitma adofo mentwen ma yare no ema onyamobɔ ansa na wakɔpɛ currency kinupa ye de abadwa so a ye frɛ no Zahara mixture a ene Zahara G capsules a adofo uto aduro na wo de Zahara mixture no ana be mene Zahara G capsules na ebo a abusu immune system no asa tu infection bi ase ene Zahara man capsules a ebo bema bi a twetwe no efrɛ no 1 minute bema ene hindi herbal mixture ene ebo odophobia malaria fever ene na betena adofo yenu pay Ghana ha efa ba bia ukɔ Accra Okashi drug lane shop mton no ho nyina ebi wo ho na obakuma so a ukɔ Tafo PFA pharmacy ubenya bi wo ho na ukɔ Ashtown ene murom a ha ukɔ Ashtown ene murom so a Apidan Keba Blessed Rokwa na ukɔ Asafo so a Habme pharmacy Jab pharmacy se Ghana ha ba bia tun oduro bia ya to yenu na pete ho no dofo me show bo se uto aduro na obeya danse na waka she characteristic aduro no eye papa medase my lady yada say Dr. Characteristic hindi heba mixture emema begina mprime so ibetuto pamocho onyibi ema ne de mutwitwimu a na antebo ame de emfa nkon pacho Lawson Herbal Center the Virgin Doctor and I can say Lawson wa ye adwuma fin schedule nunum a wode niam papa de aba adwama so Lawson Law Care Mr. Lawson Delay Man Capsules Lawson Delay Man Capsules ne de keka ka ho nyina agidi papa Lawson nupa de se wo low libido na musa ya de ne de keka ka ho be ma wa ye mmere o ye nkonko jibi Lawson be yi sa ma o wonro se e de efri so e pa cho e 024 2133577 Sister Nacha Spices here can be peche papa no na ko jibi we nkete eye kama eye krojen eye fine kokko jibi garlic we natural and ye dia ye 100% natural kokko jibi ye wakokko de ye wo dwan nantwie de fish ye wo ginger and garlic ni nyina da and spaghetti and noodles kokko jibi kende udi bi abedi ho dance na najima bedu adum pampas on the aba 0243 535
025 abusuafo ye di si na wo kyene nyame ya domo a sa asem we ye maame bi afrese wo de baba hwa no ebeba fia ti wo kyene ye be se wuram na akoda no so a ye koto ne twene ya ye koje no enma aba no wo kyena ene nsem a o akoda bi nso a ya hyeda aka kyena ne se instant justice wa ko wiade onwade na nipa da sani atwaja ahyena ni mono no akora no bebe fia be kana kosem